Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawattu taaf kabajamtu rozaatu alhamdulillah. Gam kuni kana dira iyyuu muqaddiya afaanitti na hedanii ga oksijiina qilleensana hamna jechuudha. Kun ammoo muqaddiyaadha. Wallahi kalee akkuma jawaar bahee jiraniin gammachuurraa ofiin beekuu ture. Alhamdulillah amma kun muqaddiyaan natti deemuutti jira. Alhamdulillah mbek walla algan kitte go una dukube ka mustafa juru mana hakima fidna fidana farge alhamdulillah marafu waga gammanni ninjada wasatiya dawa bayi ya de sure bayi na dukube ani duran daguman ka wallahi gammachu rahin onin na dabatte na fakkatte furo furo chundan do amma moto oksijina tifani jirani alhamdulillah la shede ninjira wal jeeta aytu ninjira bayina dukube chura walla kuba fin qabu baga gammajani ilma oromo hundinu baga gammanne wajjinu baga gammanne gammachun rabbi nakkarmatin waafsisu akuma gammanne kanatti ka duba hafelle jira sun bakkandain bakkangalle deke rabbin sabrinu hanu safille chura dawattu tiya mana kima kana fakkata asinjira kunema muqaddiyan nadde mujra chura digar na dabbate amas onne inna gammachu ke sawanin tawallale walla bayin gammade alhamdulillah bas akayro taliti alhamdulillah rabbin lubuti yana hambise tureyo ani wallahi dun akuma dagahen baka ufman gammade ufakuma jiru fallale wallahi lazim dawatu tiya akasitti kuno amma kwanta ko banka bula mustafa hurayna fidani jani ko bankabu muqaddiyan ufirra baase sine dubade difamu kamera kara kiyas garagacha famin ودانا لكوا داوتو يعني لكوا كونس فايدة تكن أبدي مستيفا مبادية فايدة تكن كم والله لازم داوتو تكيم فايدة تكن كم ترى مستيفا جانيني وان تكميس كسلا لكن begitu interaksi nama kasan dulu raji tak kasanan kasin kot somar ganna sipura wallahi kana ke sanchi sunin turu mustafa badia sauman dawatu takiya aida otu takiya kono kana fakkata qatti afan hedani turani oksijin chuda baka alhamdulillah fayen jira manju kali berkali sana jan kuang kabu erosana so video marani bari sala hayat kitani tani alhamdulillah mas afuro bedu bafachu dabe kasi dawatu tiya jisun juru tauda alhamdulillah rabbil alamin untuk awalnya rabbi kiyako kasin dawatu tiya awana kana bayan sadada awal mara onne katna jette alhamdulillah gamachuma doa yakana wajana tinka bakafayo inshallah dawatu tiya wala wata faida lana qultir notfakkanne garo manju aku maganda siwa bayinya di bakka gammachu jawarsa kana haflan godan jeyade tarabbi jene mane kanam ni jene saatu
دعوة السياح والله واني زرا السنة روكت بارك الحمد لله ما كأي عايز زرا بكا أكن سي والله ده جرو سنسيسودا undafo baga gammadani jole normuun keessanu baga gammadani kanin raata sinjira ajaalu ajaalu kanallee bakka wanti jiru jira biyya siyaasa salphisuu daawwataniya baay'ee tokkoon Nachi dhagahamee baay'ee tokkoon gammadee kan gargara gammachuun kun kana naaf fide alhamdulillah jaa kan bulchiyaa waan lubbuun jiraadhu seenu jiraadha alhamdulillah wallahi dhugaadhi waan jiraadhu seenu bakka afraa sambaree jira kana jawaar baanan duudee Damtoonni kennuun jiru bahuu isaaniitti baay'ee gammada. Sagaleen yoo isinitti dhagahamnu kana qilleensa kana raahannu kaaraba isaatu iyyee jechuudha baksanii. Kana asis akka'ame baadiyyaa jira murteeffa baadiyyaati murteeffa magaalaati. daawwattoota kiyya galeen jira karaa manaa alhamdulillah manjuu afuura qaabachuu ol deebisuu gad deebisuun dadhabe hedduu alhamdulillah du'aa isinaa godhaa rabbi kana fayyisu inshallah borraajii kaataman mana jirani bashafachudha bormana hakima guddaan deemachuu jira alhamdulillah ammaaf omaan jira daa'ina godha daawwattoota baga gammaddan ammallee hundumti keessanuu daawwattoota kiyya baay'ina dhukkubaa osoo hin deemtuu hin dandeenye hafuura addana cita xiqqoo hafuura addana cita wallaahi hafuura addana cita baay'ee inshallah istiifaa mana hakima guddaa deemuu fi du'aa godha. Assalamu alaikum warahmatullahi